Ya bina pwede mo na ito po chikumain ni Mosi Kumano Kuya na Bula FM ng Bandiwa na siri ng una ni Ndendre Manda kay Central Rental sa Bula Kaya na Rusun na Bukita Minichi may paan na kuloko. Nisa Bula! O ya wawan iso ni dalay. Gua nga yung Mosi Dono. Na magkikiraw, binatolo kina bitu. E na biya kabi, muli chiki na porong buka. Gua riyan na lali na kami. Bula FM ng Bandiwa na siri. Nisa ambulu binaka sai kwengo na vakaleleka ni nonde tukutuku ndona ngona namaki kinonda bunua na nona ngole mayo Narendra Modi na ililu ni mateni tu mai India na babara wengara tu biti ni kuwa membaleta na nona yazmai e clear burubur todo ko bo sivi ni sengai seuni prime minister mai India Mexico bibiti mai na lo mani tolu sanga bulu ka tolu na baki o Modi ililu ni songo pa politik na Bharatiya Janata Party mai India kana laki tiko ena G20 Summit mai Brisbane Australia ena moni madongo nimber ni ngole mai kina non tvanua ena madho katu mai etabo dende endo na songo me bati le kina non rambula oratse la sukuna o sivi ena non ra boitavi ena matai ni volevu e andola dende na songo ngo naturana presidente oratu e pelne tikau karabaritaka ningo endo na tikina e rawani bati le kina ni bunua na non radole bua na tukanda e na bengarabi ni dakadaka ni tiko vese ututaki e tukuno rote mumu kiapa na ililu toni vesanga ni sauri bangun ngonea na raini matenitu ni oti na kenayado na duindui e na noa una na rumbi ni nortu ndambe bata na committee ni public accounts ia waritago semi korele besau ni tiko beroto imumu na ndondonu me waritaka na nona rai ia esiang ni salabata kena itutu e kadhibikina endua wa ililu ni matambose ia wanda itaka ena ka vende inda opinion na musmalua na buni bolle buni parliamendi ni nanga i wakatu lewanga na speaker ni mbose lawa na buku ni tikinongo kinangito payadore lima na bisau na ndoni butabuli ni timi ni Flying Fijians o John McKee ena buku ningito ena moni madhaongo erono sote tiko viti ke welesi katuku no maki ni bana mata ena ken tubai endua ni wali ni gito erao mena rawati kinaganga ena buku ni soto ngo mai da bekeri na vakaleleka ni nonde tukutuku ni bwading binaka Great words there from Lucky Dube and Babana. I hope you enjoyed that number. Different colors just for you. On Gold FM, only the classic hits. Louise with you on the Center Show. Well, thank you so much for the sweet company. This is Alana Miles, one of my favorites, and Black Velvet for you. Hi there. Join me on the Center Show every weekday from 9 a.m. to 2 p.m. for the best sounds on Gold FM. Only the classic hits.